Kuri Nayote TV tubona abashitsi badasanzwe, reka turabona na Apotre, tumusabe twakirire abashitsi dufise uno munsi, abashitsi badasanzwe. Kaze nyakubahwa Apotre. Reka tubabakirire twongera tubaha na mwiriwe. Ndabona amasaha ariko aramera nk'uko ikirere kiriko kiratera bwiterera. Ndabona turi kumwe ngaha hari umuririmbyi adasanzwe yitwa Asira, bazi ku ndirimbo zidasanzwe zihumuriza imitima y'abantu benshi cyane, ndetse n'umuririmbyi asanzwe yatanguriye abandi ngaha mu Burundi. Reka tumuhe kaze. Bakunzi ba TV Nayote turabaramukije mu izina rya Yesu. Je nitwa Ndayishimiye Ansira Bera, nkaba ndi umurundi kazi benshi musanzwe munzi kandi mumenyereye. Imana iduhana umugisha. Turi kumwe n'uwundi ngaha yitwa Taujene Wiringiyimana, nawe n'umuririmbyi adasanzwe, asanzwe ari umuririmbyi aririmbira Imana cyane abantu bagahezagirwa. Nawe reka tumwakire tumubakirire kaze ngaho. Murakoze cyane. Ngira ngo nanjye biranejeje kuba ngiye kuri Nayote TV. Ni ubwa mbere ngiye ngira ngo kuhagaragara mu buryo bw'ikiganiro. Hanyuma ndashimira Imana rero ko byakunze. Ikindi ngashimira Imana ko yabanye nanjye mu rugendo mva mu Rwanda nzino, nkanashimira Imana ko yamuje namwe mukanyakira neza. Byose Imana ibibahera umugisha. Nitwa Uwiringiyimana Theogene, abantu bakunda kunyita Theo bose babireba. Hanyuma ibindi ngira ngo ubwo nyine turabimenyera mu kiganiro. Apotre, ko twakiriye abashitsi, nibaza ko Theogene natwe turakwakiriye kandi ubugira kandi nizere ko mu rugendo mwakoze rwabaye urugendo rwiza, mwaje amahoro, mwashitse amahoro, kandi na ngaha mumeze neza. Tumeze neza cyane, namaze no kubivuga ahubwo ibyo nibyo nahereyeho kubera kumererwa neza. Ndabona mwamaze guhura na Asira nk'uko babitubwiye, azwi ku ndirimbo zidasanzwe zihumuriza imitima y'abantu benshi. Wiyumva gute hano i Burundi wakiriwe n'abantu badasanzwe nka Apotre, noneho ukaba uri kumwe n'umuririmbyi w'umurundi abarundi bakunda cyane Asira? Byanjyoheye cyane kubera ko wenda Ansira we nari nsanzwe muzi, naramubonyeho ariko nari mukumbuye kubera haraheze igihe kinini. Urumva ko n'ikirundi nkivuze hashize igihe kinini rwose, ntago namuherukaga. Urumva rero kuba mwaduhuje nacyo ni igikorwa cyiza. Hanyuma Apotre nawe urumva n'urundi rwego, ntago abapotre bose dupfa kubona ukumubona uko uwiboneye. Ni umugisha twagize. Ndabona na Asira nezerewe, yaciye atwenga tubagiye ico kibazo. Reka tugihereze no kwa Asira. Na Asira, wiyumva gute mwahuye na Theogene turiko turakorana ikiganiro hamwe? Ndabona nawe utwenze unezerewe, wiyumva gute turi kumwe na Theo mu kiganiro, muri kumwe na Theo muriko turagira ikiganiro kuri Nayote TV? Umutima wanje uranezerewe cyane kubera nk'uko yabivuze, Theogene twakoranye ibikorwa vy'Imana kenshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, hano mu Burundi, ariko cyane cyane mu gihugu cy'iwabo. Hama yambereye umugisha. Ndamuzi ko ibikorwa vyiza, ririmba neza, aciye bugufi, malgré nubwo Imana yamudugije abandanyije aca bugufi. Nukuri Imana imuhezagire. Nico gituma nanezerewe kongera guhura nawe nyuma y'imyaka myinshi, ariko Imana iracatuzigamye kandi twese turacari mu buntu bwayo no mu gikorwa cayo. Nico gituma nanezerewe.
tugize umugisha mwinshi cyane ndumva twahuje abantu bari basanzwe bazinanye bamaze no gukorana ibikorwa by'Imana bitari bike none Asira yatubwiye ko no hariya kwa Batewe mu Rwanda yahakoreye kandi ibikorwa by'Imana ubibona gute gospel hano iwacu mu Burundi na hariya ubibona gute? Hariya nino birasa nk'aho ari cyo kimwe mugabo murabizi yuko twese dukorera umugabo umwe na mwema tuyobora n'umwe byose biterwa nuko umuntu avyitwayemwo naho ubundi twese turamara turirimba neza tubikora neza kuko umugabo atuyobora n'umwe ari we Kristo Yesu. Urakoze sinzi ko na Theo aravye ibikorwa iwabo hariya bya gospel na hano ko nawe yibona nkuko Asira bibona. Igihe rero uko ndi bubivuga hari igihe ndi bujye kumera nanjye nk'uko yavuze wenda nkashyiramo akantu kuko turi abantu babiri njyewe nabonaga yuko ahubwo mu Burundi hano mushobora kuba murusha mu Rwanda uko njye nabibonaga kubera ko abaririmbyi natangiye kumenya kera abaririmba indirimbo z'Imana nabo mu Burundi kandi uko niko kuri wenda natinze kumenya abandi ariko nk'aba Polineri kandi n'abantu babimazemo igihe n'uyu munsi ukumva ibishingiye nko ku rugero rwa ba Polineri igihe nabumviye nkareba n'abandi baririmbyi benshi mufite jewe nemeza ko ahubwo mu Burundi aribo baba barusha mu Rwanda atari uko mu Rwanda nabo ntabemera kuko natwe turi kuzamuka kuri ubu ngubu cyane. Hanyuma impamvu rero zanjye ni na nyinshi njyewe mu bihugu byose nagiyemo Uburundi nibwo bwagize umuperezida wapfukamaga agasenga Imana agashyira amavi hasi ibyo nayo ni gospel agategura ibiterane agatumira abaririmbyi agatumira amakorari kandi akanabagirira umumaro atari ukuza ngo abakoreshe kuko ari runaka batahe akanabizirikana ku buryo ugomba mbivuga nihereyeho. Njye rero numva ko gospel ya hano iri imbere nshingiye no kuri abo ngabo mvuze n'abandi bari guhaguruka. Hanyuma ariko ni wacu byagize imbaraga kuri ubu ngubu ariko umukuru bari mukuru ubwo je nawe unabivuze je yo mbivuga ntibyari kugira agaciro cyane ariko ubwo ari wowe ubivuze cabigira nyine wowe wavuze ngo birangana muri wowe birangana muri nge birarutana kandi n'impamvu zanjye zo kurutana nazisobanuye kuko ndimo narebesheje amaso yanjye umuperezida apfukamye ari perezida w'igihugu atari uw'ikindi kintu wenda ngo ni company ngo ni hanyuma agasenga nkagera n'amahirwe yo kumwegera nkabyumva nkumva uko asenga avuga ati ndasengera Uburundi bwose abarundi akajya asaba n'imbabazi mu izina rye ni ibintu numvishije amatwi ndanabirebesha amaso nicyo kintu cyatumye mvuga ko gospel yo mu Burundi iri hejuru ku y'iwacu. Hanyuma natwe dufite abantu basenga benshi kandi n'abaririmbyi benshi beza ariko ku myumvire yanjye njyewe mbanza hano nkikurikizaho no gutyo mbyumva. Asira ngira arumvise yari yabivuze ko biri ku rugero rumwe kandi yabivuze neza ariko arumvise tewewe ko ashingiye aho bageze bo bahageze kuko baronse aho bishimikiza bahereye kuri ba Polinere n'abandi benshi ihere ko no kuba twagize amahirwe akomeye tukagira umukuru w'igihugu asenga Imana kundi Imana navyo kandi byabahaye izindi nguvu bigatuma gospel itera imbere kandi cyane ku rundi rwego. Asira hari kandi kantu ubivuga ko biraryoshe cyane nabivuze kubona bivuzwe n'undi muntu kubera abarundi nibo bayamaze baravuga ngo uwambaye ikirezi ntigera amenya ko cera. Jewe nabona ko tungana mugabo urumva umunyamahanga yahoraza akabona agaciro k'ivyo dukora akabiha agaciro mu gihe twe twabona ko umengana ibisanzwe ariko murumva nyene ko turi hejuru barihere gucyubahira. Asira ishingiye ko kuko kuntu abandi bo batubona muri gospel wumva n'uruhe rundi rwego wumva twogera kudufatiye ku kuntu batubona twe twabona umega turi kumwe ariko baravuga bati mwebwe mwatubereye icyitegererezo ubona hari kandi kantu tworenza ko canke ubibona gute? Ego akandi kantu tworenza ko canke
kongereza ko kari gasanzwe gahari nuko abaririmbyi bo mu Burundi twosubira kandi kuja hamwe tugakorera hamwe mu bumwe no mu rukundo nka kumwe twatozwa nkuko umukozi w'Imana Theogene abivuze. Ndibuka ko president wacu yategura ibikorane abaririmbyi tukabona uburyo bwo guhura ugasanga turafashanije. N'ubu rero abaririmbyi dusuye kandi kongera kugira bijya bihe byo guhura nkabona ko Theogene anduta, Theogene akabona ko ndamuruta, ivyo biratuma tubandanya kuduga apana kuguma mbona ko jewe nduta Theogene, ahubwo mbone Theogene kwa nduta kugira bikunde ndamwigire ko anduze ndamushikire tube mu bumwe, kuko nimba hari ikintu nabonye Satani akunda gutera cyane kuko dukora igikorwa Satani yakoze arabizi rero acagerageza uburyo bwose bwo kutumanura kugira ngo atesha agaciro igikorwa dukora. Rero ico nosaba abaririmbyi bo mu Burundi nuko twosubira kuja hamwe tugakorera mu rukundo, ibintu vy'ubwibone tugashira ku ruhande, ahubwo tugasenyera ku mugozi umwe, hama tugateza imbere igikorwa Imana yadushizemo, tugateza imbere n'igihugu cacu biciye mu ngabire yo kuririmba Imana yaduhaye. Urakoze cyane. Nibaza ko ubu butumwa canke iyi message ishikiye abandi baririmbyi ba gospel kumbure bagiye kuraba ukuntu bashobora kuza barakorera hamwe, kuko mu gifaransa bavuga ngo l'union fait la force. Y'abantu bagiye hamwe, iyi nguvu zigiye hamwe, umuntu umwibuye gibira amajana 5 niyo riterura, ariko abantu 10 iyo begeranye umwe agafata hirya uwundi hino barariterura kandi ribahutse. Nibaza ko ubwo butumwa bwabashikiye. None reka mu kurangiza iki kibazo iki kiganiro twongere duhe micro Theogene nta kantu ngo tubarira turangiza ikiganiro. Ibyo kubabarira ni byinshi nuko kubabarira ushobora kugira akudukebura, ushobora kugira ntabwo ndi bubakebure. Icya mbere uyu mushiki wacu yavuze ati narakoreye mu gihugu cy'u Rwanda cyane, icyo ni ikimenyetso cy'uko yari umuntu ukenewe yo kandi avuye hano. Hanyuma nanjye narakoreye hano cyane, urumva, ariko no mu Rwanda twarahura na hano tugahura. Ubwo impamvu kizamo ngo twarahura nuko tutaherukanaga, ariko icyo nzi neza icyo numva nakongeramo nashyigikira ibyo yavuze. Aravuze ati habagaho ibikorane binini tugahuza abaririmbyi, nanjye ndabizi nagiye mpura n'abaririmbyi benshi, nta muririmbyi wa hano wenda keretse ababa baje vuba aha tutahuriye mu bikorane binini cyane. Nanjye mwumva ari umuntu ushaka kubona, tugahura nawe ashaka kumbona, nkuko yavuze atukagira uko wiyumva nanjye nkagira uko niyumva, buri muntu akumva yagisha inama undi. Rero njye icyo nakongeraho nuko mu ruhare rwa gospel cyangwa se mu gisata cya gospel niko muvuga nuko nyine twaguma tugashyira hamwe tugasenga, uyu yagira konseri akantumira atagendeye wenda yuko n'abantu banyeneye cyane, ageneye ko azi ko hari icyo maze muri ibyo. Reka Nasira nawe tumuhe akanya agira akajambo atubwira dusozera ikiganiro. Ego murakoze cyane. Akajambo nosozererako ca mbere cyo ndashimiye umwungere w'ishengero rya Nayoti Apotre Mose wa kabiri, Imana imuhezagire cyane, niwe yagize uruhara rwo kugira twongere duhure n'umukozi w'Imana Theogene, twongere dukorere mu mavuta twahoze dukoreramwo, nukuri Imana yo mwijuru imuhezagire cyane. Dongera kandi gushimira n'aba kameramani n'aba journaliste turi kumwe mwese, Imana ibahezagire, turabashimiye ku mwanya wanyu kandi turabakunda mubikora neza. Hama turongeye kandi kubasezeranira ko igihe cyose muzodukenera turahari, nivyo Theo? Ahubwo dushobora no gupanga ibirenze ibyo tuvugiye. Murakoze, turahari ku bwanyu, Imana ibahezagiye. Murakoze cyane, turashimiye abatumire bacu hano kuri Nayoti TV, turashimiye kandi umwungere Imana imuhe umugisha cyane, yakoze igikorwa gikomeye ariko arahuza abaririmbyi mu buryo budasanzwe. Imana imuhe umugisha, Imana imuhezagire. Murakoze.